madego minembwe ko bavuze ngo kibaza ayifata ayo makuru ndi muyafite cyane kibaza ayifata niba narifata ndibaza ayigumamo none darabigenze gute kuba bari kwabuhimba na drone 60 hejuru darabigenze gute abantu kibazo kuri Imana cyecu niko byagendekeye intumwa Yesu Kristo yafashe cyane urugendo n'intumwa ngo bagere mu nyanja ariko abantu batizera Mana umwegeri ariko abantu batizera bafite ibibazo n'Imana yawe abantu batizera bafite ikibazo gusa bafite ikibazo n'ukuri kose abantu batamenye batazi uturimo batazi utwizera batazi udukoreramo bafitanye ikibazo n'Imana. Yesu Kristo ubwiwe muri Yohana ibice 12:6 yarivuze kugira ngo abantu bamenye yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Nukuri kw'Imana muvuze gute indahiro mwamenyereye zitwa nukuri kw'Imana zivuga iki muri Bibiliya? Iyo umuntu avuga ngo nukuri ukagerekaho ngo kw'Imana yego ubukoze iki? Niki bivuze? Nukuri ukuri niki? Naho gusa ndindira aho ngaho ukuri niki? Tujye mu butumwa bwa Yohana ibice 11 murongo wa 21 ubutumwa bwiza bwa Yohana 11:21 asoma neza uriya mukozi w'Imana soma neza papa cyanditswe gusa uwo murongo wenyine Yohana semure umugabasha bwira ibyawe ukurana barira nimuze mure umugabasha bwira ibyawe ukurana barira nimuze mure umugabasha bwira ukurara babarira nimuze mure umugabasha bwira ukurara babarira. Dosoma papa Yohana 11:21 biravuze ngo Marita abwira Yesu ati databuja yaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yaba wari hano zamura ibiganza tubere nuko utahabaye yego Yesu yawatuzaniye ubutabazi hari abo bize ko hari uwavutse batinishwa n'urwo rw'inzira ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye ubutabazi hari abo bize arabuvise ko ari uwavutse batinishwa n'urwo rw'inzira ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye uwabantu badashire bifura wanabendera muzugumishire kadariwe kadiwe uwabantu badashire
ifashe mwumvire ijambo nubwo nakoresha umwanya muto ariko Imana iba ifashe mwumve. Ukuri ni iki? Iyo tuvuga ukuri tuba tuvuze, iyo tuvuga ngo ni ukuri tutirahira tugaca ijosi turahira tukavuga ngo ni ukuri kw'Imana. Soma ibiganza twe ukuri sejo yekosono ukuri sejo. Hari abantu turi kumwe mu murimo w'Imana mushumba, tubana mu murimo w'Imana batazi ukuri kw'Imana icyo ari cyo. Ntibazi ukuri kw'Imana icyo ari cyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahumba araho gusa bararahira ngo iki nikizaba ngo kandi ni ukuri kw'Imana, iki sinagikoze ngo kandi ni ukuri kw'Imana, ngo sinagikoze ngo kandi ni ukuri kw'Imana. Ukibaza ngo ni ukuri kw'Imana, azi icyo avuze, azi icyo akoze. Haleluya, 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 haleluya. Reka dusobanukirwe ngo ni ukuri icyo ari cyo. Yego. Musi umwe Mariya yatashe ubukwe nguko tubutaha twese. Invitation zirasohoka, urugo rwo kwa Mariya na Yosefu nabo babahagati ngo batahe ubukwe bw'i Kanani, ngo batahe ubwo bukwe bw'abavandimwe bw'inshuti bw'abaturanyi. Hanyuma ngo bagayo kuko Mariya na Marita ngo yicare mu bukwe nk'abandi bose batangira guseriva. Haleluya, baseriva amasuda, baseriva amafanta, baraseriva abantu bose. Mu kanya gato bageze ngaha abo bose baratwerereye, fanta ziracika. Yekubabwira ukuri cyane zama ibiganza twe fanta ziracikana kandi bataragera ku bantu batwerereye menshi yahi n'abandi bambaye imikenyero baje babwambariye. Fanta ko zishize bigenze bite cyakari cyose barebana mu maso, bararebana ati ubukwe ko bageti twayikoze neza. Ninde perezida w'ubukwe? Ninde perezida w'ubukwe? Ni jewe. None Fanta ko zishize na bigenze gituze ko bigenze kweli. Abagabo bicaye mu bukwe batazi ukuri cyane cyo, batazi ukuri ni ndio. Agahungu nako kabwira nyina ngo ariko naje ndagenda ndaje mu bukwe ndagenda gukurikira icyo mwikoze byose ngo natwerereye ariko ndabakurikira. Yego. Yomeka nyina mugendera inyuma, nanjye ndataha ubukwe ariko nubwo ntatwerereye ndaje mu bukwe ntabwo natwerera ariko ndagujemo. Otuzi uturiro depare sesende ari dimo ibishana mane ubikuye muze ubikure tugire amakuru ubuge tawiriye Yesuta urukwa bigeza abuga inde azeri ubukobe cyane hari n'igihe atayima cyangwa akayicagasigaye umwana asigaye barijana mu ducupa. Niko mwana we sodaga zashize aba bantu baraho bose ntibakuze tubigendanye mu gwe kandi twatashe amakuru none ga mu makuru hari aba basigaye bose ndafata bafite tubigendanye mu gwe n'icyaka Kotusi uturiro de pare
nimuzane bibi mushire n'ibyo mufite reka mubwize ukuri kw'Imana Yesu Kristo. Yesu Kristo ni kukuri kw'Imana. Muzane ibyo mufite amazi, muzane ibyo mufite kurahindura, reka kubwiza ukuri. Iyo Yesu Kristo yabuze cyakora, iyo yabuze igisubizo ararema. Ndio. Iyo yaremye akabona ntacyo gukora cyane ararema. Anaumba upya. Jamani Yesu yupo. Yesu yupo. Kuna kazi yupo. Tunaona kazi zake. Ni kweli Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Tunatangaza yupo. Tunaona kazi zake. Muzani bibindi kuko ndo mufite. Mushire mama. Bariko bangwa citro. Na coca yaririho. Na orange. Ari uwo byananiye ngo isoda yaje n'undi meze ngizo twari. Twamwembe. Nuko mushuta. No akora uruvana. Buri muntu yamwe yashaka. Muzana makesi. Buri muntu amwe nono ageze kuno. Inyota ishira. Inyota ishira. Yego. Kandi ndibombe gucikane kwa kana. Gucikana kongera kubaho. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Iyo tegetse Yatungana nakikunanira ikichozi nuko iyo tegetse yatungana. Hallelujah. Hanyuma umuntu ubikoze ninde? Ninde ukoze imirimo? Ninde ututwerereye aka kanya ko byari biturubiyobeye? Iyo bigezeho bidushoboye nibwo tumenye kuri kw'Imana icyo. Haleluya. Abasirikare ba leta guhagarara kwa Buhimba, abandi kuri Gitavi mu Nyengaji, abandi kuri Jefi, bakamara iminsi ine irenga hafi cyumweru barasa amasasu yo hasi, bakarasisha n'ikirere, hanyuma bakamara hafi cyumweru bareba mu mategu ndi wegeremo. Kono kuri kw'Imana. Abantu basabirengagiza ukuri bamenye ariko abantu babanye n'ukuri kibakuzi mushumba. Abantu babanye n'ukuri kibakuzi ukungu kureba dukoze izi fondation. Uko abantu bamaze gukwiyeba ko tutazinjiramo hariya. Ngo abantu ko babaye. Hanyuma Trump kuko kiri muri manda ubwo abantu benshi bavuye muri Amerika bararangiye. Kiba gifite gahunda kibazo kuri kw'Imana icyacu. Ntibabizi abantu niko bateye. Izi kimubona ufite umugozi ubikuye tubwire abakuru. Ibishimo bona ufite umugozi ubikuye tubwire abakuru. Ukaba wicara uvuga ngo Imana yaravuze ngo nzasha. Wateretse uwa mbere yanga Imana yaravuze. Imana yaravuze. Madego minembwe ko bavuze ngo kibazayifata. Ayo makuru timwe afite. Cyane. Kibazayifata. Niba narifata ndibazayigumamo.
none byari bigenze gute kuba bari kwabuhimba na drone 60 hejuru? Byari bigenze gute? Abantu ntibazi uko Imana itesho. Niko byagendekeye intumwa Yesu Kristo yafashe cyane urugendo n'intumwa ngo bagere mu nyanja. Ariko abantu batizera Mana. Umuhengeri. Ariko abantu batizera bafite ibibazo n'Imana. Abantu batizera bafite ikibazo gusa. Bafite ikibazo n'ukuri kose. Abantu batamenye batazi uturimo, batazi uwo twizera, batazi udukoreramo, bafitanye ikibazo n'Imana. Yesu Kristo ubwiwe muri Yohana ibice 12:6 yarivuze kugira ngo abantu bamumenye. Yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Tawuja kwa data? Chakarongo ni bari bibi yawa uchakarongo kukuri. Nije nzira uriche kuri. Nije nzira kandi ukuri. Nije wavuganye nawe kandi nije kubikurikirana bigashora. Nije puri. Yakubwira ngo nitwa puri. Warangiza ukavuga ngo wicaranye amasezerano ngo ndagishobotse ngo ndi akibaye. Puri yagiye. Mani imbaraga zawe zirakomeye. Mani imbaraga zawe zirakomeye. Inanitukuye ibangirirahuga. Abagani nibangije n'umugongo. Imisozi miremire mani imbaraga zawe zirakomeye. Bagenzi asa n'uwisinziriye ariko umuntu ufite ibyiringiro ku Mana yo panika. Oya. Yo hagarika umutima. Imana yaravuze. Yo shoberwa yo taka yo boroga. Yo kwihisi y'abantu. Yo kwihisi. Imana yaravuze. Abantu batagenda n'ukuri. Tekereza nawe mushumba. Yesu Kristo tekereza bakoze bari kumwe n'ukuri. Kandi ukuri se kogenda kukagarukira mu nzira. Ukuri koshirira mu nyanja. Mumbwize ukuri, mumbwire Yesu yatwa. Kutuba turi hehe? Yesu ngo yatwa. Umwengere wabaye mwinshi ngo Yesu ngo ari kumwe na bigisha. Ngo batwaye ngo baroha. Tuza ababera igisubizo Yesu niwe azanye. Haleluya. Turashize. Yesu bakubwira Senegal. None wowe ntaguzi byabaye. Mbona unasinzia? Ntaguzi ahanze ukuntu bitumereye ukuntu bimeze ko byatugoye. None kuri abantu basinzira wowe. Nigutubonye ibitotsi umuhengeri. Batase mugize ikihe kibazo? Ntago muzi ko muri kumwe na kuri. Mufite ikibazo ngo mwotwagwa ngo mworohama mbare. Wanyanja we? Tulia. Wamwengeri we? Tulia. Abatizera dukomezanye. Abatizera ukuri. Wanyanja we n'akamenyetso gato. Tuza. Wamwengeri we? Tuza. Ceceka. Neza tumaneno ya uzima. Nifadhilishe yote. Siyafanye hata usiyafanye hayo yote. Haleluya. Abantu bifuza kubana n'ukuri. Abantu bifuza kubana n'ukuri. Kuri kuza guhinduka se? Kuri ko hinduka. Uko kwanye ni kukuri. Ariko abantu bagendana n'ukuri batakuzi bigeze gutuma abigishwa 12 kandi bari bafite isezerano kuko bazataha mu gihugu cy'amasezerano cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Namenye ko biseze bigisha Imana iri muri bihe zikaguhekura. Namenye ko bigisha Imana iri muri bihe zikaguhekura.
ngiye kubisaba imigisha Imana imuririye sinamurekura atuma abagabo mushumba 12 mugende mujye gutata kiriya gihugu muze muduha amakuru mutubwire uko mwasanze kimeze mutate igihugu mutate Kanani kandi bari bafite amasezerano ko bazakita mureke mabwize kuri abantu batagendana ukuri abantu batizera ukuri Imana yonyine rirahira ngo ni ukuri irahira kuri kwayo ibivuze Yesu Kristo abantu batazi kwemera kuri Imana 12 bose ngo bagaruke 10 ryose biravuga ngo ye ntabwo byoroshye ni ngaho makuru yarahari bari kwabwira abantu batazi ukuri batizera ukuri byoroshye turashize bagowe birakomeye bararangiye byoroshye abagabo bari hariya twabonye bararesha n'abanyamaboko imigisha yawe yangezeho uburyo bwiyumvishaga yarabawe ko mbona niteze ibyo unkorera ijambo rimwe riva mutima warakoze imigisha yawe yangezeho uburyo bwiyumvishaga yarabawe ko mbona niteze ibyo unkorera ijambo rimwe riva mutima warakoze. Hallelujah.